रायबंदर सर्कल ते पणजी आझाद मैदाना मेरेन गोंय क्रांती दिसा निमतान काँग्रेसीन जोडो यात्रा आयतारा घडोवन हाडली। गोंय साल्वार करात, गोंयचो सैम सांबाळात, गोंयच्या तरणाट्यांचो फुडार सांबाळात अशें नारे दीत ही रॅली काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी काडली। यात्रेची सुरवात भारतीय घटनेचें सामुहीक वाचन करून जाले। आयच्या ऐतिहासिक दिना निमतान आयज 18 जून या 18 जुनाच्या निमतान आयज आमी एकठावले आसा चलपाक गोंय साल्वार करपाक आनी गोंय प्रदेश यूथ काँग्रेसीन ही कार्यावळ हांगा आयोजीत उदक लेगीत जाले रगत आनी रगत जाले होऊन भावा तुका याद आसा 18 जून आयचो ऐतिहासिक 18 जून। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Jai Hind.